Ebusianfo aha Ghana 7 TVGH. Make sure you like, comment, subscribe, turn on notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Me who say Endra, you see grandma abe commenting on the tragic incidents I see wo Volta Lake ne so no. Amen kola be du ba ko eni mpanifo nan mo ye dunu ma hwere mo nkwa no. You see vice president na opoku adjuman abe kan wasem. In fact, I'm told say ene obekọ krachiwo na ọkwa kwesịrị ebusuafo na anka ene kwan no anka sem bia ni ho but ewiasa yetie ato da bia ohu se wo ye pani a consistency ehu hia pa na ye wo Ghana ha ena enkola dunsia Savior Church na omotena basim na ka ne konya akwanhia emenkola dunsia no bia nka agye ena omu nyina awuye ema me je na no poku adjuman wantimi mpo anwusu ni Facebook wantimi anwusu ni Twitter amfa ma enkola no hyeden abusuafo hyeden he never did Ghana for kan ho asamwa ma me na mua ema ni spokesperson kwesi prati bay eko adum FM ema minua ba afia pokuya bisar ekosia abana pokuya ebisar ne se enti ma me je na no poku adjuman wante se enkola dunsia akonya akwanhia ewo Konongo amamu nyina ewu ana oka kire abana pokuya se ma me na de enti no teye no wan frɛ ma me afrɛ ma ngbo mama ne se enkola dunsia akɔhye amo akonya akwanhia mo mawu mesine Professor Jane no poku adjuman wanko ho wa mankora no hyeden ebia no ma mo hyeden na mante dia but I know for a fact say wanko ho wa mankora no hyeden esi wo crash no endra yeso wa ma mo hyeden enne I'm told say okọ na Kumasi crash for nyi bia na kayafo enkola bi si enkola bi enkola dunsia ewu ewo Konongo dia ayi ebobogu dia and the Professor Jana no poku adjuman okoho enye yie omamu ya akọ enye yie benkola wo krache dia and the obema ya akọ no wasan tuka akọ na akwakohia busuafo akoma busuafo hyeden min kan kwa akiri magana for na enjeje enfa Ghana for na enjeje enfa selective justice na ekano and picking and choosing na ekano and I so okọ acho Konongo ho obogu okọ ho oma moti baabi se Professor Jena no poku adjuman amenkona ne ya abusuafo ya akọ ye ka breye ema chema wuntumi num kọ ho ansakwa na siedi nketia ene Ashanti regional minister no ekọ ho enti se wo so wo kọ a yate yere na se enti ensam no edoso na anopai ye betena se na ye de ho enkomo including $10 billion yes say makofi bu ase ohia ansa na watimi akọ galamsey $10 billion na say NDC for any 10 billion there I shall say with Hope City 10 billion and a big push 10 billion and I galamsey so omo pe 10 billion em so 10 billion bi ayira no ma say 10 billion di ombe je du abemu pe ansa na makọ enti Hope City 10 billion ye pe akọ ye nya and ye call ye ba na soki and ye the big push be ba and also 10 billion afedi ye say amakofi bu ase on betimi atu galamsey ase a omo pe 10 billion na hemede so last weekend TUC for any organized labor visit galamsey site ahodro na omo baaye no na omo koba na omo siafem na no omo usu se say na chese enema nye nti afedi they are calling on mampani say on declare state of emergency sha ena kibi Ghana Water Company Limited omo plant mako edu ewo mayi mu a ni nyina no they are going down chebi de ewo eastern region bunsu de ewo eastern region any Osino ewo eastern region apedwa ewo eastern region sa Ghana Water for water treatment plant nyina no se sia ateche ene kom
nti omo ayese plant no omo otutum omo ne omo enya adwuma biem afei dabo ase e western region ene bonsa river bonsa eti river bonsa din nyene ene river bonsa edise dika nti Ghana water for crowd and eni a enye yi biem afei eye odaso e wa Ashanti region ene Konongo ho susu nyina no water treatment plant e ho no ye tum afei eye Yambusi in the upper west region ene Dalun in the northern region e ho nyina water treatment plant e ho no Ghana water for say omu etum because insu a eba ho no enye insu a eba ho no enye galamsey no NDC for na eye na no mia minua on the minua pe na do Akins MCE for Ebuakwa South Chebi Oko Public Accounts Committee or say NDC constituency chairman wo Ebuakwa South no ne ba galamsey a wo tu ni Chebi ni importem no enya asem ketwa anya me na mi kon anya MPP ni bi na kan NDC DCE wo Ebuakwa South Chebi or say galamsey a NDC constituency chairman ne ba ye no ayi Chebi ni importem no enya asem ketwa but yesi ehu ye chema wuntumi de e na ye hu ti chema wuntumi de yensan ne bo so yensan ne dua so na yenkuno na mpanifo se etwe ohoi enya nuru ya ye mo ne danta etwe bedu am yatimi amone danta. Hi baby, cry oh cry minister I do press conference I cry minister. Obeka che yen say ye hia $10 billion and sana ya fight galamsey. And then na na mo busa ne question me busa o say anya bia $10 billion ye kwoto asase wa heavy ana. Na ba mo a o ne busa ya me busa bi. Ye kwa kwoto eternal life ye ko Yesu kwa ka che se ma ye nkwada na so de be ma ye obewu wa sendia no so ma ye no na de NDC force ye nkonkoto heaven nkoto ye nkoto nkwa da nkwanda e ma ye ho Ghana fo nyina omkotua nika na nye sa minister ti be gina ho ka kire ye se ohia $10 billion na wonim $10 billion ni ye dia fight galamsey se so omo ka bi sikari di ombedi e na obi ti amenan so se ye ti han galamsey fo na omu tu no ni enti a omu ntimi fight ni se jama boabo anu di ni nyina masame jamfio ne mahama na omu chedi e na omu chedi enti ye ni ye pe ni ye dede o ye ni ye pe na ye nya nsuo num o me ne mai kwaku ni kwadwa ye ti han ya tu pipe ma ni bre mi hu mi tiri mi ha me na mi ni bi ya so omu kra nsuo mu di be dware kra mo start kra fi abrochire ba wai NDC for so mu ni mu a boju se nsuo ni ye no mpe na omo kra ba ni omo ni omu fiefo di be dware di be nuo mu aduane kra mo start kra ba na ho na ye ma $10 billion se fa fight galamsey a won kra nsuo ma wo be kra ba enti ye be ye ho no emfa wo ho enti se wuti ha na wo si galamsey na emfa wo ho a ni e ba no sa wo bi se central region fo nkwan na eni nsuo Chebi fo nkwan na eni nsuo a enkran ha enche yensuo ne ye ko se ya start fruit ro ho se nyanse mu anka ya se bole jo ma ha makrom o ho so mo atie sim black Volta no almost seno mo hu se western region train line no so no train kwan ya ye boka na do boka bebrebe di ye no eno so mu tutu ase na wey NDC ni abegina ho aka kire wo se obeya ade a chen na ado no wagina di enye NDC ni bi asa John Mahama NDC John Mahama nka NDC ni fufuro bi krank ye beti ase ye be ka se bia oba nipa kro no di new ideas e ba dada na John Mahama na mudwin so oba ba ebiri bi amamo na mo Ghana for mudwin so odwen mo ho ono oba ne pension o abeji ne pension tien galamsey no de ne pension pay no akopɛ ne ba bia atena one ne mma ne busuafo ne mma bebrebe enya ade a omu de ohia no
omo aye omo adwin so mbenya bi se munim a e na ojejeje man san mani nua be ma no enti nya Ghana enti no baaye ti galamsey ni situation se baby ejina no mimiti hey me ka me no kura kire mo abusunya mi tu kwan koye campaign na me ba medidwa abafia midi midwa watachi manjom wanchi jom enkransa jom minya patachi man hu wura akomadan minto mi wura Ashanti regional minto aduane efisese yesi konto mrepo makri wom mekwa Western region minto aduane mafie mekokura minto ma mekwa Central minto Western North minto baby a ho nanka ho ye aja yenim se ene ne buno ho so na same jamfi adawroma o mo atie si mo di free ahafo ne buno ba no tie enche ye bedu ye ntachi man ho ne nkransa ne wanchi ho tie be se no gi se bia ye nyina cross border call ade Burkina so na ntokwa gina mu yin se mo amu ni se terrorist agi kro no so afa cool makers ne wo ho enti ye bedu ba bi the whole of Ghana upese unya vegetables at omukanza to so de ohun upese unya bia galamsey emsuon kanu nti heavy metals enimu a gise bia start dua oniema wo backyard ti se ye nyina ye be start adua titi no ya maami no bu beko ne ye dua bode ewe gise ye nyina ye dua no ye da ye chi nya saa dia ye si ye kodwom akoto aduane a forget it ewura bribia mu fruit kura ewuram omo ye aduane mu hwehwe mu na na and this week oniam omo de abeto ho no udwi ho na oyem du say pram yera na ado say wa ye bio na ado aye bi na yenga na fo ne yesi yempe 10 months nie mo amu hwe ne ye fam school for no mo se enyo mo den whanom placement for no multi wana mushu no se omo ase afa omo anya sika afa deputy ade yo omo anya afa deputy director placement ho there's Dr. DB already multi wana mu kakra na wo ho no mu hu so mo se nipa ni bi aka ho na wo se ye de oba wotenkran ye de oba ha koto wanchi ya sa mani dey na nka ya fa ne nto he wutu ababone no na pese yede oba no yede no to he wutu abara na nsese wutu no na pese yaba ne yede ne kwa he last year hwe placements a Ghana for ene aban eyema Ghana for sometimes to the detriment of MPP for ye mu bebre ni ye radu twum nya problem because adu twum ba ya magana ni no number bi no onye ma party ni. Look at the sacrifices ye ranapo ni Dr. Baumia omutibi ya na party for ye buafu because yesu ye pebi o si there bi mi nyi free Ghana ni ho mawo asise ye party for na ye Ghana for ene ye ne NDC for ndesi mahu ese opesi esesa oba na when to 30,000 40,000 wunya the big schools afina muti hosu munko kro no so munyina munko na munko high na mamma no na se wu maame eye e wo trim se wo ba wadi 13 14 15 years wo ba kwa high dan e wo kro bi so ama wo ba na ene mo ne se free SHS no mo se enye ene ye ka sei sika na omuso omudi ama teacher for no mo kan say headmaster for no so omo fa nkoto aduan unim so mo ase ajai yes headmaster for na disika nti mo ajai eti omo ase akọ back to buffer stock de no ensi eti hambe ka che se buffer stock ne no oda no ye kronfo mo kọkire no hanan ene ma ha ma ajai headmaster for no anya mfa sika na ama omo bio ese mo ma no omo wi aponchi omo wi sausage yakum na ntwie ama omo mebua na mo jinsa mo ye de bia meka me ba aka ni 2 years no okọ bra me hwe na mintimi a me nua ketewa wa abrochire mesre oni ni kunu me pa mo twemo ma me fa kwaku mre mo me de kwaku bekọ me hwe na mintimi a manimi nua ketewa bekasa
sister mo show me buy mo amami abribi yam yo me nuanom beje me na we ena muti ho sunu eya na Ghana for ye sometimes do baby a wonder ne ya ye ni bi no ne ya na ye yera nanado ono onfiri hiam o nanado nka wo baby a se ono ofiri hiam yera nanado mo amunim na ne papa eye president ansa na ne papa ni be di president o di chief justice e wo krom ha nanado wo fa no miensa e kan yen big 6 no including ne papa na busuafo 9 big 6 no nanado de wo mu ye 9 eti ya ka Ghana royalty nanado ka ho bi onu na yewu na sikata afie dan ma no odwen mimi ne wa hiafo no odwen yen ho se school ni yenya bi nkọ na munim se school esesa shebre da bia me kan eneme repeat me papa yewu no wo hwehwe kwawu akiri ho baabi kwawu abena akiri ho baabi nya school a gam papa ka hwehwe school na de me papa free hwehwe tini ba nkran ba hia me maame mo wo me nka ba na me te hwehwe ho bi school sasa bre nanado dwinwe ho adwen hyabra school ti bi besesa ho no se nya me ne me ma ne me nanaano no mabusuafo nkwa na edi president a eyeye school adawroma Dr. Baumia ti bi free wale ebese nkwa abrochire ena obedi president eye school na kaka nanado ni nkrofo no nkwa dia enkom bedi yansu a ye mu bebre ye nya chance bedi president ni bi da ye nya chance medi minister ye nya chance medi DC ye nya chance medi MP evise school ni ye nkobi enti esikafo ne ma no mu di enso na nado si da bi ye nyo mansa ye nchichire mansa Ethiopia banko school na nado abresu 8 years akwala be na hu so gina traffic mu eto dog chain eto PK street children won papa ne mo ma minima wu offense nyina enya akwanya eko school emu adendie enso mu ko school yesi yempe enen na si won woni sika ni bia wo ba no obetena fie eti wo DC wo MP beba wo government appointee no beba okrom na wasre ne so ne wo ba ne nkotena wo ba no ba akoya abawa house help na nado mreso na afi wo hwehwe house helper na wunya bi ekrom ha ena house help so mbebe bu papa obabe ma no akoto dog chains okoto dog chains nso a Sam George Bofrot ni nkrofo agya LGBT fo no so ne na mabonten ejo mehia obabe ma no so wa abonten ho si empa de pa nye ye pe no ena ye nsaka no ejo munya yaso a omutuatua no nurse fo ne teacher fo no so mo se yenyo modan ye ntwi amoka anya jo mahama ban we na teacher fo ye adwuma busumi muka ne se infie miensa a ye tu amoka busumi miensa no ananya jo mahama ban jo mahama wan eti mu seniors no 8 years ago mu seniors no omomo ye adwuma mi infie miensa o ye tu amoka 3 months enti mo afa na makọ 10 months munya ni 1 year enti munya idede no why munya isa mutuatua yaso no enya dia ye betua mo kan ne ye betua mo ka chena adwuma ne ye mfa mo John Mahama mreso oja nesisifo badgesi gufie burafi nanado de befa omu nyina nanado de befa sankrofo ni nyinara adwuma nurses ni teachers we nyina musimo mpe mutimi gina ho eye campaign eye video sia nanado mesi aka mu mfie miensa mo betena fie musinies no mo tena fie mfie miensa yetua mo ka boso me miensa enti mo 10 months munya isa mo yedede munya nhwehwe hwa ya bramu enti o muso so munya mo asem no eka na nya de a yebetie aban na mo to abama ano no eso mfaso ena monya no galam se asem mun san ma me nko back na nse mehu se NDC for na start na Ghana himfu fa mo hunyim ena Ghana himfu hey yanto aba ma Ghana hini bia yanto aba ma kwa woman hini eni yanto aba ma otumfo eni yanto aba ma gamanche yanto aba ma togbibia eni yanto aba ma yana
yeto aba e ma John Mahama etu omunya isa dede no ne ahemfo na omo frefro mu ni anya bia yetu tax ma ahemfo se munni mu ameka akire mu Ghana ha ye mra ne se asase ne top ne pe na ye ohene ne ye dia o ne wa asase na si bia ye dia hye president ne nsa etu ohene bitimi tini krom ne yetu galamse ontimi nka hwe efi se ne ye hye asase na se no enye ne dia etu ase ahemfo na mko from omonye mu dai okay se mudwin se ahemfo no watumi bi ombetimi aboa ma ene emi so me de me proposal eba number 1 muna modoso wo parliament se modoso mo kwase sambra no no ohini bia ni area otimu no na saase eye ne dia ne ye waase eye ne dia number 1 number 2 mu wi a ohini kro no nipa na eti ne mpeso aso no ana omu won ne kingdom mu no omu ntu omu tax ma no ye wi a Ghana forces ni achem ni ama ohini kro tumfu a ye chemu nan ya ma otumfu baako soldier for ni achem ni ye de ama no Ghana police ni achem ni de amano fire service ni achem ni ama otumfo bi ye de sa tumi ni nyina sha mo nsa wi na afa ye so mo nkonko fight galamse gabu be hu ase me besi wokurum ha na se ni etie ya we ye tua tax magwo John Mahama soldier police o mo nyina sha wonsa no NDC for ma me kan kire yen so ohini bi meboa omo galamse nya ohini bia responsibility the responsibility of His Excellency John Dramani Mahama and his government. Ohini bi ansa nim ti munya isa dede no. Omo kan na ye ntie. Omo wi ama be kan chen say galamse fight it's a national fight. It is never a national fight. It is an NDC fight. It is John Mahama's fight. MPP for you ni hu asem bi aka. MPP Galamse, ye ni hu asem bi aka. Ye we don't have any suggestions. Ye ni asem bi aka Ghana foko carry ye. Omo si ye suggestions omo mpe. Eti mo de na musu betimi de aye no mo famra, it is not a national fight. Obi ani omo nya fight bia. Eti NDC for ahemfo. Munya ahemfo no omo nwe omo ho. Leave the chiefs alone. We don't pay taxes to the chiefs. Yentua to my chief bia. Military, any police, any security apparatus no ohini bi anywhere shenenza. Eti omunya ani hawsem no. Omunya ya tro no. Omunya sikadie no. Na adwuma no omunye. Momo ma metuatu obi aso. Ye ka say cholera tiesim. Sensu ma eti cholera atiesim aban bone eso fa so ye nya huhwe afa ni akwa 10 months eti wonam typhoid nso atiesim eti wonam na wusu bedidi rough wusu hwe huye wo yare nso do akọ hospital health insurance no baabi bebre enye adwuma enti wonam a na odi sika hye obotom ebi se nne biribi yawa wanyi sika nto ho a wo bewu bra makami de awie